May ni thum sang ni som ni panga inrin ni ania. Bazar thlir tu te chibai ule. US President Donald Trump chuan Ukraine le Russia inkara remna zonga palai na tho chu pei to lova. Ai nuk dok ta ti puan ani. Nimin khan US State Department chuan thu chu asiamin Ukraine war ti top tuma remna palai na thoka US official te an thlok kwal thin chu ti top ani ta ti an puang ani. US State Department thu puang tu Tommy Bruce chuan Trump sarkar chuan Ukraine le Russia inkara remna zonga palai na tho na chun zom don to lo ti asoya. Tuna chuan kan hmalak dan kan ti danglam to a. Omzia tak tak nei lawa khovel mun sang sanga tho kwal vak chu kan du tok ta ni atia. Remna zonna ko hmalak na kan thlopin kan lati pui zel dona. Mase le lam bia palai na thoka khovel tho hual reng mai ro kan chun zom to lawang. Tuna chuan ram pani te kuta engki mai ngat to a. He boina ti re hi ram pani te kuta a om to a. An mani nan duan chua hun kan ngak to ang atibok. US Secretary of State Marco Rubio chuan President Trump chuan Ukraine le Russia inkara remna zon na chu chunzom zelani don le don lo chungchang a thutluk na siam thoi don ti alo soi to a. USian foreign policy dang bo zui tur tam taka nei ni in alo soi to bokani. Country advek angin US President Trump hian official watanga nikhat darkar somni pali chungin Ukraine warati to pangti chu campaign line soi thina. Tuna hian Trump ni nana US President official lo ani zana po alom le to a. Ukraine le Russia inkara boina chu ti to pa hnekin remna ko nga zon mek na po ati top le ta zoka. Trump hian in omin ula. Indu hun in rem mai ro ati ta ni ber maya. Ukraine le Russia chungchang a hian a beidong to ani mel. USian Ukraine laka du ber rare earth mineral deal chu tunkar khan an zia pui fel to a. Andu beran zia fel nu loka remna kong zonga palai nan tho anti top thu an puang le ta thut maya. Rare earth mineral deal an zia lai hian US Treasury Secretary Scott Bessent chuan he in rem na hian Trump sarkar in Ukraine chu ramzalen mania ro in rel ram ho satakani zel theina tur chu adu berani thu Russia ne na Russia tirani atia ma sen nu loka rem na zonga phet boyan tum to lo thu an puang zui ta ni. US President hian Russia le Ukraine ne na hian rem na om theina na ro man na nei te chu an pom thayem ti azot thina. Arot na masa pathum chu Ukraine nan pom thei lain Russia chuan an pom lo fai veka. Arot nan hunung bera Russia chu he in do na chak zo ka puana. An ramlak te po nei hlen turin rot na siama. Ukraine chuan a pom thei lova. Russia thil phut zong deuh tho ti hlo tin na turani chungin Tramarot nan hunung ber hi Russia chuan a pom chuang lo ani. Trump hian a tira tangin Ukraine President Volodymyr Zelensky chu a soi sel ngara. Achang le dictator ani atia President atanga pai turani te ti boka. Atopa chon Russia President Vladimir Putin po soi sel veta a. Mase Zelensky ang chuan a soi sel na lem lo thung. Engpo ni se ni khat chung le ka Ukraine boina chingfel tura in soi US President Trump chuan thei to pani za chuanga be hnuwa po Ukraine boina chingfel thei lova. A beidong ta ti na ani ber mai ome. Heti la hian China chuan US in sum don lalama in do na. Tarif waran nei mek chungchanga in biak arot na chu ngun takin an ngai to mek ti an soi. Country advek angin Trump hian China laka tarif sang thei ang berina la a. China po ina chang let ve boka. Atira han tang ko dun viau ma se. Heti nga tarif war hian pahnian tor ve wangin bungra then khata tarif ten ti niam le nual to a. Tuna phei chuan in biak na nei an tum le tran ta ani ome. US President Trump chuan China President Xi Jinping nena in bia in tarif chungchang an soi dun ni in a soya. China chuan heng shroi tu pahni te hian in belo ni in an soi ve thung. China hian US in biak an rot na chungchang an ngai to mek ti an soi rual hian US chuan ati tak takem ti ero an ril rukap tu ani thu an soya. China Ram Commerce Ministry chuan thu chua siamin US hian in biak adu tak zet chuan ati tak zial an tir turani a. Athil ti sualte siam thata. A tarif red siam te po ti danglam le veka ngayang an ti ni in CNBC chuan an tar langa. Tunhaya US official te chuan tarif chungchanga in biak du in China hi voi enge mozat an hel to ni in an soibok.
soitawngin heng ram pahnih te hian tarif sang tak in lak ton sak an tum thuan puan lain US hian China ram atanga smartphone semiconductor le computer lam chi te chu tarif sang an lak turan tel lo thu an puanga China po in US laka tarif sang an lak tura damdoi lam thlona pat semiconductor le tuial thei chikhat ithei ten tel lo thu an puang ve bokani pahalgama khwalzin te ka hlum an nia tangin ni somaliam ta a nimin thleng khan he thil thlenga mo phurtu firfiak te chuman an lani lova India si paiten nasataka ve inzong ma se theire takin ala re tok tlok ri ani bera nimin lam kha chuan India le Pakistan lam point thu deng khong lutuk an soi chun zom tari lo heti lai han Pakistan of Kashmir a chuan mi puiten laral khel hle thowa Pakistan occupied Kashmir Prime Minister Chaudhary Anwarul Haq chuan all party meeting kovin he meeting hian line of control naya ommi puite chu eiturin check khol turin an hriat tira Nilum Valley a chuan an chevela tangin khwalzin lu an khap thu an puang bok POK sarkar chuan India le Pakistan in dona chu pal hlawa atwar tu an ni chuan ti in mi puite tanpuina turin emergency response fana cheng tluk le ding on khatan da thu an puanga sarkar official te chuan line of control nai kho sang po tu kong puite chu mi puite nan mamo an lak lu theinan zalen taka honani theinan man lak ba ka har sanna thlen pala mi puiten tanpui tu nau thuai theinan emergency rescue helpline number 1122 an hon thu an puang bokani India chuan Pakistan of Kashmir a hian firfiak te hmun poimo somli vela om ti an puanga firfiak te lakana taka che tan tum thu an puang boka chu mai chu ni lovin Kashmir AIMIM ho tu Asauddin OIC yan kum sang ni som paruk uri le sang ni som pakwa eteka India sipai te chan le na anga chele tura Modi sarkar du thuwa puana wangin Pakistan of Kashmir sarkar le mi puiten ral khel hle ani Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif YouTube channel chu India rama en theilovin an siam ta a Sharifa channel lu tumtu ten hena chuan he content hi national security thila sarkar thupek wangin en theiri lova achan kim changi hriat du chuan Google transparency report lama ingai vendonia ti chu Sharifa channel a hiana inziak ani Pahalgam beina wanghin India sarkar lai pui chuan Pakistan YouTube channel som paruk zet chu thudik lo le mi puite fui porzong tar lang thin an ni ti in India rama omte tana en theilo turin an lo block to a heng YouTube channel te hi Pakistan YouTube channel lar berber te anni Iran ram foreign minister Abbas Araghchi chuan kar le hian India rama ronzina tum ni in puana ni a Iran sarkar hian pahalgam firfiak chet na wanga India le Pakistan inkar boruak so sang meka rampani inkara palai na thon tum thuan soinu loka Araghchi an India to tum thu hi puana ni Indian Express chuan Araghchi hi me niriat hian New Delhi lu don ni in an ziaka ma se hi official a puana ni lo thunga Araghchi hian India ram external affairs minister S Jaisankar komin Iran le India inkar thil le khovel huap thil poimo te ba ka pahalgam beina chungchang po soipui don ni in Indian Express chuan an ziakani Iran foreign minister Araghchi hian mani khan eksa post siamin India le Pakistan hi Iran ram then om unaw angchia kan enten ni a kumzatel takmeu inzom na kan nei to wangin an chungchang hi kan ngai poimo berani ti alo soi to a he hun har sakara hian Iran chuan Islamabad le New Delhi kan ram palai office te chu ram pani inkara boina chinfel nan tangkai takman kan tumani ati bokani Nimin Khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Pakistan ram thian thania soi Saudi Arabia UAE le Kuwait te chu pahalgam beina wanga India in Pakistan laka thinurna leibomek chu azwal zel lo na na mala turin nangen Sharif hian Nimin Khan an rama Saudi Arabia UAE le Kuwait ambassador te chu ranveka bia in Pakistan in Asia khomol pui chimlama remna le monna omzela du thuar hril ni in radio Pakistan chuan an puanga Pakistan chuan firfia ka che nan do tat thu soin Pakistan in an ram din hun choi kan na konga mason nan nei mek ti thuanop an du lo ti asoi boka India in he boina tipun lun zonga malak na chu ti top tura mala turin ang en hloma heng ambassador te hian thei to ban chua don thuin an chang ni in radio Pakistan chuan an puang bokani Pakistan hian India hi hlau hle ti achiang reng to a heti tak mayan tal boi chung hian
pahalgama fir fiak te chen nan dem na thu chiang takero an la chak chuak du mi alo thung ani nimin tlai khan Argentina ram chim lam tui pui kam chu lir hing 7.4 ana in a soya tui phone hlau om tak asiam hlau thon na wangin mi pui te chu inral ring tura riat ti ran ni khove lir hing chung changa rin hlo ber US Geological Survey te chon he lir hing hi nimin tlai India ram tlai lam da ruk le chan ve khan Argentina ram chim lam Drake pasay sa anging ni inan soya India ram tlai lam ani lai hian Argentina chuan zirtop ni jing lam dar kwa ani thung lir hin hu loka hian thu nei tu te chuan lir hin tan na hmuna tanga KM zathum biala om te chu tsunami om theilaka inral ring turin an riat tira Argentina ram chim lam mai baka Chile ram thlengin tsunami warning hi pe kan ni a Chile ram President Gabriel Boric chuan Magallanes biala tui pui kam mi pui te chu mun him lama in thiar chuak turin a riat tira US tsunami warning system point tui pui kam om te chu tui pui kam tan chet san tu le mun sang lam pan turin thuron an pe boka tsunami ma saber hi India rama vo in chunda som pani le minute som ni panga vela thleng theyani antia ama saber ayana le hlau om jok po thleng theyani anti boka tsunami hi Chile rama Puerto Williams chu atur ma saber tur ni in an soi bokani heti la hian lir hing in tran na tanga khopui hnai ber Argentina ram chim lama om uswaya khopuya po lir hing wang hian chiat na le har sana lian thama thlen thu report ala om lo ani bazari lo thira wangin kan lo me